батқанда, қайрап қаршылай құштарын. Дүнияры құяш батқанда, қайрап ұрада құштарын. Елі бақтай ырдарын, елі дана ырдарын. İnrit millet yüreğim, yine yüreğim. Hayırlı kez, hürmetli Yırmon Hüyüse dostlarımız. Barığızı ihlas көңілден сәлемлейбіз. Қауымығыз бәйгісілер, абыройлы жюри ағзалары, Башқұрт халық йыры ұлын күйді сын көңілден яратып тыңлаусы қадірлі қонақтар, қауымығыз. Бір айында 7-сі тапқыр, бәрекетлі тоймазы ерінде Башқұрт халық йырдарын башқарушылардың түбәк ары ұлын көй бәйгігі бізді, барыбызды тағы осыраштырды. Барыбызды бір майданға ейді. Сәхнәбіз түріне Башқұртстан Республиканың мәдәниет министр урынбасары Рәнис Рәйісұлы Алтынбаевты һәм Туймазы районы хакимияты башлыгы урынбасары Сергей Анатольевич Подобрихины сакырабыз. Хайырлы кез, хөрмәтле достар, хөрмәтле туймазылылар. Добрый вечер, уважаемые туймазинцы, уважаемые участники межрегионального конкурса башкирской протяжной песни «Одынкөй», уважаемые члены жюри. Нихаят, мына 7-сі мәртәбә безнең бәрәкәтле туймазы yerендә, ошы безнең бик матур бәйгеләрдән береһе «Одынкөй» үзенең гала концертына яйды һәм рөхсәт итегез Башкортстан Республикаһының башлыгы Рөстәм Закиевич Хамитовтан сәламләү адресын укып ишеттерергә. Хөрмәтле достар, Одынкөй башкорт халык йырдарын башкаручыларның төбәк-ара конкурсында катнашучыларны кайнар сәламләйм. Милли музыка сәнгате үстерүгә, популярлаштыруга булышлык иткән мөһим мәдәни проекттар Башкортстанда ел һайын үткәрелеп тора. Одынкөй конкурсы улар арасында айрым әһәмияткә ия. Бәйгенең төп максатының береһе был үзенчәлекле жанр хаклап калу, халык иҗатын үстерү, яшь талантларны табып, зур сәхнәгә сыгару. Елдан ел конкурстың география киңәя һәм катнашучылар саны арта бара. Башкару кимәле күтәрелә.
Бәйгелә Рәсәйдің түрлі төбәктерінен келген қонақтарыбыздың да қатнашуы милләт арасында достықты нығыта. Оҙон көй конкурсында қатнашыусыларға уңыштар һәм илһамлы ижад, тамашасыларға зур тәэсираттар теләйем. Добрый день, дорогие друзья. От имени администрации муниципального района Туймазинский район и лично главы администрации Айдара Ревгатовича Суфиянова я рад приветствовать на гостеприимной Туймазинской земле участников межрегионального конкурса исполнителей башкирской протяжной песни «Озонкей» на заключительном гала-концерте. Крепкие межнациональные связи, бережное отношение жителей района к историческому прошлому и национально-культурным традициям дают нам право на протяжении 20 лет принимать в городе Туймазы участников престижного межрегионального конкурса. Ежегодно творческие коллективы района достойно заявляют о себе на всероссийских, межрегиональных, международных конкурсах, фестивалях и смотрах. А такие мероприятия, как межрегиональный конкурс исполнительной башкирской протяжной песни «Озонкей» и открытый республиканский фестиваль детской народной хореографии «Хоровод дружбы», стали неотъемлемой частью культурной жизни нашего района и обогатили ее новыми яркими впечатлениями. В этом году «Озонкей» собрал 67 участников из разных уголков нашей многонациональной родины и ближнего зарубежья. Спасибо вам, дорогие участники, за любовь к башкирской протяжной песне, за праздник, который вы нам подарили. И не зря говорят, что башкирская протяжная песня является душой башкирского народа. Мы рады, что наше начинание вылилось в такое масштабное и красивое продолжение. Я желаю нашему конкурсу, членам жюри и конкурсантам долгих творческих лет и новых побед. С праздником! Спасибо! Тарих үлмәҫ, оҙон көйҙө һуҙыр, Абдуллалар ише ир барҙа, халыҡ йәшәр, телен, моңон һаҡлап, ирҙәр илатырлыҡ йыр барҙа. Hürmetli tamaşaçılar, dərrəu alqışlar menən qarşı alığız. Səhnə bütüründə aq haqalыбыз, Башкортостандың халык артисы, Республикабыздың Салават Юлай исемдәге дәүләт премия лауреаты Абдулла агай Султанов.
мәшһүр йырсыбыз Башкортостандың халық артисі Абдулла Агай Султанов. Абдулла Олатайға бүгін хиге дияш. Һәм ул учалы тип қарап тұрмай туймазыға һеҙгә олы хөрмәт йөҙөнән килеп үҙенең моңын бүләк итергә килгән. Алҡыштарға күмәйек Абдулла Агайҙы. Абдулла Агай, һеҙгә бар тамашасыларыбыҙ аяҡ үрә баҫып ҡул сабалар. Иң мәртәбәле ҡунағыбыҙ, иң оло ҡунағыбыҙ. Иҫәнлек, һаулыҡ ташламаһын һеҙҙе. Бына, ҡәҙерле тамашасылар, моң кешене йәшәртә, моң кешене йәшәтә. Хөрмәтле дуҫтар, оҙон көй йыр бәйгеһенең 2013 йылғы еңеүсеһе бөгөн беҙҙә ҡунаҡта. Гран-прины Ғафури районынан Рәмилә Агай Сәйфуллин алғайны һәм әйҙәгеҙ, алҡыштар менән сәхнә түренә саҡырып сығарабыҙ. Быйылғы бәйгелә барлығы 67 бәйгесе катнашты. Улар Башкортостандың 21 районынан һәм ҡалаһынан, шулай ук күрше Татарстан, Саратов, Силәбе өлкәләренән, Рәсәйҙең Санкт-Петербург ҡалаһынан, Ҡаҙағстан Республикаһынан килеп иттеләр. Сәхнәгә Республика халык ижады үҙәгенең халык ижады бүлеге мөдире, жюриҙың яуаплы сәркәтибе Эльвира Искәндәр ҡыҙы Әхмәт Иянованы саҡырабыҙ, рәхим итегеҙ.
Рәхим итегез Эльвира Искәндәргә. Республика халык иҗаты үдәгенең бүләкләрен тапшыра катнашучыларга. Маннанова Рәйлә, Татарстан Республикаһы, Әлмәт ҡалаһы. Шулай ук сәхнәбез түренә Ярсаллы ҡалаһы, Татарстан Республикаһынан Рәмилә Юсупованы саҡырабыҙ. Силәбеләрҙе сәхнәбеҙ түренә саҡырабыҙ. Камалова Таңһылыу, Сосновский районы, Силәбе өлкәһе. Туймазы сәхнәһенә Санкт-Петербургтан килгән катнашыусыны саҡырабыҙ. Гөлгөнә Соловьева. Диплом бирелә. Сәхнәбеҙ түренә Һарытау өлкәһе сыға Ғабдрауф Бишев. Бынан 1000 саҡрым алыҫта ятҡан Саратов өлкәһенән килгән ул Ғабдрауф Бишев. Қазақстан Республикаһынан килгән Ләлә Үсәбаева. Сәхнәбеҙ түренә Силәбе өлкәһенең Арғаяш районынан килгән ҡатнашыусы Маһинур Гүзәйрованы саҡырабыҙ. Сәхнәбеҙ түренә махсус призға лайыҡ булыусы бәйгеселәребеҙҙе бүләкләү өсөн Туймазы ҡалаһының балалар музыка мәктәбе директоры, республика конкурстары лауреаты Рәмзин Рәфҡәтулла Әбсәләмовты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Махсус призға лайыҡ булыусы бәйгеселәребеҙ. Шафиҡ Ҡарабаев, Хәйбулла районы. Махсус приз менән Туймазы районынан Лилия Шәйәхмәтова бүләкләнә. Илдар Юнусов, Хәйбулла. Афарин. Мәләүез ҡалаһынан Якиев Рөстәмде саҡырабыҙ сәхнәбеҙ түренә. Туймазы ҡалаһынан Ләйсән Хәсәншина. Бөрйән районынан килгән бәйгесебеҙ Сәлимә Ғарифуллинаны оло кинәнес менән сәхнәбеҙ түренә саҡырабыҙ. Сәхнәбеҙ түренә Силәбе өлкәһен саҡырабыҙ. Сосновка районы. Таңһылыу Камалова. Яңа ауылдарҙы сәхнәбеҙ түренә саҡырабыҙ. Хәлисә Нәсибуллина. Һәм бөгөнгө беҙҙең бәйгебеҙҙең иң йәш ҡатнашыусыһы Азалия Әхмәтова. Илеш! Азалия Әхмәтоваға ла шулай уҡ махсус приз тапшырыла. Илештәргә һүҙҙе бирәбеҙ. Азалия Әхмәтова. Урал
Азалия Ахматова. Қадірлі достар, қаршалығы сәқтәлі халықара Бүтін Рәсей Республика конкурстары лауреаты Сәфәр үлгілі балалар бейу ансамблі етәксігі Башқұртыстанның атқадынған мәдәниет қызметкері Меңлі Ахмет Зарипов. Арғымақтар бейуі. Hürmetli dostlar, qadir diplomant ismine layık buluşlarda sahnege saqırabız. Diplomdарды jüri ағзалары Башқұртстанның халық артисі Хусейн Ахматов ismindегі Башқұрт Дәулет филармония солисі Азамат Камилулы Димәров. Музыка білгісі Башқұртстанның атқаданған саңғат ішмекері. Башқұртстан Республиканың журналисттар, композитордары союздары ағзағы Билеуші Авра арқыды Идрисованы сахнабе түріне сақырабыд. Урал Тұрымтаев, Қайбулла районы. Туймазы районынан Ахмет Янова Зәлияны сақырабыд сахнабе түріне. Сираттағы біздің дипломантыбыз Ишімбай қалағынан Зилә Минхажева. Күрші Татарстан Республика Әлмәт қалағынан келген қорағыбызды бәйгісі бізді сақырабыд. Маннанова Рәйлә қанып. Туймазы қалағынан Ғысамеддинов Илдарды сахнабы түріне сақырабыд. Архангелдар сахнабы түрінде Фәруаз Камалиддина. Туймазыларды сақырабыд Ишбулдин Қадир. Түлкібаев Марс. Татарстан Республиканы келген қатнашусы Әлмәт қалаһы Ерсіһі Рәйлә Маннароваға қалдырабыз.
bir olmanı bişige güleyik bir olmanı bişige güleyik bir bizsine bir biz ayrılmazlık dostlar bulayık ayrılmazlık dostlar bulayık bir bizsin bir biz öleyik bir olmanı dişike güleyik bıl dünyanın kaderini bileyik. Bizga rahmat. Üçüncü derece laureatların bölekleri için jüri a'zalарын Башкортостандың атқаданған мәдениет хезмәткәре, Башкортостандың халық артисткаһы Галия Кәлимулла кызы Солтанованы, Рәсәй Федерацияның атқаданған һәм Башкортостан Республикаһының халык артисткаһы, Өфе дәүләт сәнгать училищеһының вокал бүлеге укытучысы Тәнзилә Хәмит кызы Үләнбаеваны сакырабыз. Туймазы калаһы Фаршатова Гөлсем. Виларият район сакырабыз. Захир Мулла Галлама, Саратов өлкәһе иң өлкән бәйгесе Габдрауф Бейешев. Илеш районынан килгән бәйгесебезне олы ихтирам белән сакырабыз. Игләҗетдинов Айбулат. Учалуларны да сәхнәбез күренә сакырабыз. Золотарева Лейсән. Туймасыларды сакырабыз. Регина Гелфанова. Юсупова Рәмилә, Татарстан Республикаһы, Ярсаллы калаһы. Борай районынан Эрнест Арытланов. Янсура районынан килгән бәйгесебездә сакырабыз сәхнәбез күренә Әлфия Мырдабаева. Üçüncü урын яулаусы Лейсан Золотарева. Yeah.
Узын көй йыр бәйгеһендә Башкортстандан гына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән дә бәйгеселәребез катнашып тора. 2001 елда лауреат исеменә лайык булган күрше Татарстан Республикаһының Әлмәт калаһыннан Инсаф агай Исламов. Икенче дәрәҗә лауреаттарын бүләкләү өчен сәхнә түренә жюри әгъзаһы, Рәсәйнең һәм Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортостандың халык артисты, республикабызның Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Юлай Ишбулды улы Гайнетдинов та сакырабыз.
Ярмәкәй районынан килгән бәйгесебез Мөхәммәд Янов Әбузәр рәхим итегез сәхнәбез түрендә. Өфе районынан Ишкуатова Факиха әйдәгез. Сираттагы безнең бүләкләнүебез Туймазы галаһынан Мурат Захиров. Туймазыларды сәхнәбез түренә сакырабыз Азалия Гиззатуллина. Баймак районынан Тимур Рамазанов. Рыскулова Гөлгенә Өфе калаһынан. Туймазылар якташыгыз Мурат Захиров сәхнәбез түрендә. Хәзер сәхнәбез түренә икенче дәрәҗә лауреаты Азалия Гиззатуллинаны сакырабыз. Burulur
бит. Ил Киләһе бәйгесе беҙлә яраны көтөп ҡаламын, ҡәҙерле дуҫтар. Факиһа Ишҡыуатова. Хәзер йәрмәкәйләрне сәхнәбез түренә сахрабыз. Әбүзәр Мөхәммәдиянов. Kaldır
Балдыр егет ияр Сахна бітіріне Туймазы қалағының Хазина фольклор эстрада түркімі егіттерін сақырабыз. Уралтау ерімінен. Ай, Уралтау, 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 менің туған түйегім Уралтау. Ай, Уралтау, 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 менің туған түйегім Уралтау. Алдаштарың аша бүркіттерің ыза, келмәһін тек елге қараяу. Алдаштарың аша бүркіттерің ыза, келмәһін тек елге қараяу. Ай, Уралтау, 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 туғайдарың яшірлік Уралтау. Ай, Уралтау, Уралтау, Уралтау,
Афарин туйбазылар, Хазина фольклор эстрада түркібі егіттері. Бірінші дәрәжә лауреаттарын бүләкләү өчен сәхнә түренә жюри рәисе, Башкортостандың халық артисткаһы, Рәсәй Федерацияның атқаданған артисткаһы Нәжия Һибәт кызы Аллаярованы сакырабыз. Туймазы қалаһынан Мөдәрис Мөхтәсипов, бірінші дәрәжә лауреаты. Сәхнә түрендә калуыгызды һорайбыз. Назарова Валерия. Ғафури районы Рамил Құттысов. Шул біздің бұл ұзын көй бәйгеһенә әзірләніп, дәртләніп, бек матур киімдер тіктіріп, дәртләніп, ашқынып келген ершіларға менің зор рахмет әйтәһем килә. Һәр вақыт шулай булыгыз, дәртле булыгыз. Ұзын көй ғұмыр ұзарта, ұзын көй байықтыра, ұзын көй дәртләндірә. Тағы бір мәртәбә әйтәм, ул кешегә ғұмыр өстәй, ғұмыр һаулык бирә. Сәхнә түрен Мөдәрис Мөхтәсиповка тапшырабыз. Oh
Сәхнәгә Назарова Валериан сақырабыз. Шулай ук бірінші дәрәжә лауреаты қаршы алығыз. Рамиль Куддусов.
Hürmetli dostlar, Başkırtıstan Respublika Devlet Yılışı Kurultay'dın maxsus bülegen Dostluk Kuperi nominatsiya tapşırı üçün sahne bütürüne Başkırtıstan Respublika Devlet Yılışı Kurultay'dın Sanagat, İnnovatsion Uhtişam Eşkuvarlı Komiteti Reisi Rashid Husnullaoğlu Hayrul Sakrabad. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, tuymazlılar, konaklar, hayırlı kеш, hürmetli jüri ағзалары. Бүгін Чынапта туймазы жерлегенде бик зор әһәмиятке ие булган жыр фестивалі тамамлана. Бұл нинди күзлектен қарасаң да, теребее yoqtan қарасаң да, бик ұлы, бик күтіп алған һәм бик тә кирәк булган мероприятие. Әйтәйек, бүгін сәхнәгә чыккан яшьләр, олы яшьтәге кешеләр, алар безнең халыкның традицияларын саклап кала торган кешеләр. Ни өчен бу мөһим? Һәрбер халыклар кайбер төбәктә яшиләр. Үзләренең теле бар, үзләренең традициялары бар. Үзләренең культурасы һәм җыры бар. Әгәр булар булмаса, бу милләт була алмый. Алар булмаса, ул милләт, ул ире бүтән милләтләр арасында югала бетә. Менә шушы яктан караганда, безнең Туймаз җирлегендә 1995 елда килеп туган шушы бәйрәм, бу инде бик мөһим бәйрәм. Әйтәйек, безнең Туймазы район оешмасы, бүтән дөнья башкорт курултайының Туймазы оешмасы ул вакытта бик дөрес үзенә решение кабул иткән. Аның рәисе, дөрес күрсәм, Сахина Бич монда утыра. Шушы шәһәрдән башланган фестиваль инде ул халыкара фестивальгә әйләнде. Әйтәйек, мин 10 ел хакимият башлыгы булып эшләгәндә 3 тапкыр үтте. Анда инде безнең Казакстан, Курган, Оренбур, Татарстан якларыннан килгән җырчылар бик матур итеп выступать итеп киткәннәр иде. Анда лауреат булган яшьләрнең күбесе хәзер сәхнәдә, без аларны бик теләп каршы алып, кул чабабыз сәхнәдә күргәндә. Менә шушы яклап караганда, бөтенегезгә, спонсорларга, әлбәттә, администрацияга, культура министрлыгына нык рәхмәтлемен, рәхмәт әйтәм, бөтен менә безнең Курултай исеменнән, Дәүләт Йылышы исеменнән, һәм инде шушы призны тапшырам. Әлбәттә, бүләкләребез безнең кунагыбыз, бәйгесебез олы юлды якын итеп килгән, чөнки уны моң тарткан, көй тарткан, ул Казакстан Республикасыннан килгән Ләлә Усабаева. Рәхим итегез сәхнә бүтүрендә. Ләлә Усабаеваны ихлас күңелдән сәхнә бүтүренә сакырабыз. Достлык күпере номинация тапшырыла. Рәхим итегез. Бuna бит алып Казакстанда ла моңды яраталар, башкорт моңын онытмайдар. Дәррәү алкышларды йәлләмәйгәле. Казакстандан килгән кунакка яңгыраһын был алкышларыгыз. Hürmetli beygeseler, konaklar hem elbette beygimizin aldığı yengüsüleri Sefer Ülgülü Balalar Beyu Ansamblenen Hizge Müzikal Selam karşılığız.
Бәйгенің достар, ең юғары бүләгі Гран-при ауласын иғлан ету һәм бүләк тапшырусын сәхтәбі түріне. Туймазы муниципаль районы хакимияты башлығы Айдар Рифкатовны Суфияновты сақырабыд. Добрый вечер, дорогие друзья. Я благодарю всех участников за тот праздник, который проходит на территории муниципального района. Данный фольклорный праздник, праздник творчества, он является визитной карточкой нашего района. Традиционно в районе поддерживается именно самобытная национальная культура, и сегодня мы видим ее результаты на сцене. Я благодарю нашу судейскую коллегию, заслуженных работников культуры, которые за несколько дней провели очень серьезную работу и оценили наших конкурсантов. Сегодняшний праздник, он укрепляет и воспитывает нашу молодежь, наше подрастающее поколение, популяризирует национальную самобытную культуру Республики Башкортостан. Я благодарю всех за данный благородный труд. Поздравляю всех победителей, призеров с подарками, с призами. Туймазинский район всегда рад гостям. Добро пожаловать. И я думаю, что еще не один год и не один раз мы будем на этой сцене встречать и чествовать нашу талантливую молодежь, наших талантливых старших работников культуры, наших самобытных артистов. Я всех поздравляю с праздником. Шулайды, құрметті достар, толқынланғандан толқынланабыз. Юнир Хағынбаев, Өфі қаласы. Ұзын көй, 2016 түбәгәрі башқұр дерін башқарушыларды конкурсында Ең өсі деп иғлан етемін, қадірі достар. Гран-при ауласы Юнир Хағынбаев. Һәм әлбетте, ең өсіге қымметлі бүләк. Ұзын көй 2016 конкурсында Гран-при ауласы Юнир Хағынбаев. Hürmetli Туймазы администрациясы, hürmetli жюри ағзалары, hürmetli оештырушылар. Яшәһен башқұрт мұңы, яшәһен оҙон көй, бүтәгелә. Ысын күңелдән зур рәхмәт. Үҙебеҙҙең башҡорт халҡының милли гимны Урал.
башқұртым Уралын Исебир мәгән башқұртым Уралын Одан көй 2016 ер конкурсы еңгісіхі Юнир Хағанбаев. Ұлын күйдер милләтімдің мәті, көңіл юанысы иманы, күйге қалып халқым көңіл баққан, көректәген ижат құмарын, бұлаттарға ялғап, бұлындардан көзі бұлынға, бір халқымның көңіл хазинағы, ұлын күйдер қайты дарияның ұтрауында ұлдың күйге әйкәл қойырлы тарих түпкілінен ерлі сәлем жүректерде қалды ойылып бұлаттарға ялғап бұлындардан көзі бұлынға ер халқымның көңіл хазинағы ұлын күйдер қайтты Odun köyge tağın kil, halkım mıngın duygun kilhe, көңіліңе yöygün kilhe, duymazının ihlas halkı, kütahine, şunu bil. Zamanımdың еді шалқамында, бір минутта қалайы, милләтімдің рухи мирағына, ұлы күйден ләззат алайы. Hau bul, Odun köy 2016. Hauma Odun köy 2018. Hürmetli 20 hüyüsü dostlarımız, yine görüşürge nasip etin. Hau selamet bulunuz. Yırdan, мұңдан айрылмаған қадірлі достар. Келесі башқанға текіліп, хау болыңыз, байрам менен.